Ko wai tingo tēnei whare. Te whare hono o Tūwharetoa. Ko huaina tēnei whare, te whare hono o Tūwharetoa. I te ata pō whakawāhi ai ngā rangatira o Ngāti Tūwharetoa i tēnei whare hei whakaruru hau mā te iwi me te hapori. Ko tēnei whare e whakahono mai he kawe ngā take e pāna ki ngā kaupapa ke roto i te hapori nei. Ko ngā here wō tētihi o ngā mema o te poari Māori o Tūwharetoa e koa ana kua tūwhera tētihi whare kua whauhia ki ngā hitori a tōna iwi. He tohu moa tātou nei tamariki mokopuna, nā rātou e kitea tēnei whare, nā ko mōhio rātou, ana ko au tēnā ko te whare ko au. It is the pinnacle for us as administrators of resources of Tūwharetoa. So no, definitely our hapu very much behind. E rua tau te roa e hangaia ana e Tūwharetoa i te whare nei, e ai ki a rā kei poho taia roa, te tumu whakarai o te whare hono, kua roa rātau e whangaana kia noho mai ngā tari katoa o te iwi ki raro i te tuanui kotahi. Now we've got to walk the road together down the line, the community, for all of our community, for our own families, our own iwi, and the rest of the community. But more importantly, this is the first planned cohabitation of iwi and a municipality or a council. It's just a wonderful natural fruitation of our partnership. You know, Tūwharetoa, obviously largest landowners in the district, and we of course look after the people, the wastewater, the fresh water. E ai ki te koromatu o te kaunihera o Taupō, e tika ana kia noho tahi ai tōna kaunihera me te iwi ki te whare kotahi ki te whakatīnana i ngā wawata katoa mō Taupō. Be able to operate out of the same building as well, and you know it's the people's building. They can come and work here and do different things. Ka tūwhera tēnei whare hei wānanga mō nā kura. Ka tūwhera te tatau mō nā kura ki te halamai, ki te titiro, ki te wānanga, ki te kimihia nā kōrero e pāna ki nā kōrero o mua. Kei wahora, kei te uru o te whare, ko te moana o Taupō nui a tia. He oi, kei roto i te whare, ko ngā hitori me ngā kōrero tuku iho o Ngāti Tūwharetoa. Pēnei ngā maunga, a tongariro, a pihanga, rātau ko tauhara. Ka timata ki raro, koera te kōrero e pāna ki te mana whenua o Tūwharetoa, te mana o te wai, te mana mo tūhake, nā kōrero e pāna ki te kāhui maunga. As Tūwharetoa have really launched into the tourism area, and so we're looking at the possibility of hotel type accommodation, but more importantly look for investments where our people have jobs. He whānau kotahi pēr. He whānau kotahi pēr e mahi a tātou nei mahi mo te oranga o te iwi, e oranga o te hapu o te hapuri hoki. Nō reira, nau miharo, nā mātou e noho kotahi ki rau te tūni o tēnei whare. Āwana te rā ki runga o Taupō nui a tia, tō ana ki runga i te kaupapa, he hononga mō te āpōpō, he haerenga whakamua. Te Kawa Paora, Aukaha.